Nkosi yami 200 milliliters underpanda store below 300 degrees Celsius Nkosi yami tempon gqum nyawo wenkwazini madoda elephant sausage Nkosi yami wengeke ukukhuluma shana embuthu uthi sikusita ngani hawu umoya sokhuphuka ke nge-high ref yovrupa kukahle mfundisi nakukhuphuka moya ngoba ungibona ngilapha nceke yenkosi ngitohlola impilo kuyabhetha baba mfundi wekhawa akusike enyangeni nda awukethi kutohlolela lapha ke kumele ukuthi udoqela ke umkhuleko uthandaziswe ke valamehlo hawu king so dada tweka wena mani angosami ngiyaqela ke nemanje wonke ukuthi wehlise nemanje wonke tungulosi sokubuka ke temoya ke sikhona kubona uthi ngibani sibongo baba ngumnisi lona lishwala kamnisi leke sikhona kubona ukuthi yini inkinga le kubomvuleni bokwadla ke uma saba kuhamba phansi ke baba phela eshulo ke basabe usibatabatinye baba mfundisi lapha ekhaya kuyabhetha mina nalomfati siyacabana ke ungishisa nangemandi manje nginto ethi nizaba lengititele wemle lalela angithi besisabita umoya ke ukuthi wehle sikuze ukuthi sikhona kubona inkinga yakho so uyaphapha ke wena so uyakhuluma yima man ulinze man ulenze umoya ufika ukafika umoya futhi na uthi umfati uyakushisa ke ukahle phela kusho ukuthi awusachef wena awusachef wena ngoba la ushe khona kumele lutho kungimi nje lami kunokuthi akusuka isikhathi sokushefa ke ngive ngathi ngabe ngasha ukuze ukuthi ngasachef moment of silence man silenze umoya hawu baba mfundisi sola ufika umoya ngojaka ngiyawuva mara ngasho uyejaka somele uqethe awuphuthu umoya awufani nani bempesi nomabhengibhengi lapha I wonder wendani umoya nangu uqedzile umoya ngiyawubutha umoya ukuthi yini inkinga yakho uthi umoya ngikutshela ke ngithiza kamnisi ukuthi ingosi yami kunamkhulu wakho lohambe namlahla ke anilahla lithuna lakhe ukuthi likuphi uthika umoya ingosi yami imkhulu wakho ukwatile kwente ke usho nokutala emntwana onganati indleba kakhona ngifake amazaza womfundisi bengishilo nje ukuthi mina ngize lapha ngoba ngihlusha unkosikazi hayi mhlambe kusho ukuthi mina ngivuka kwami uyabona kuphaka amathimba yami ngaqhabanga ukuthi ngilomoya sofikile asulinze ke kusho ukuthi awusengaqedzi umoya ke namhla usemudini singawujaka asimi ngesikhashana womfundisi umoya siyawulinda umoya wendani umoya yini ngingavele ngihambe ungireferele kumuntu lazwa khona ungisiza man umfundisi man ngathi you are wasting my time man umoya uthi baba wakhe akasiwa kini ngakho lemfata kushisa yabona ngishito ukuthi kuzodlala ngami la emfundisi baba ngiyahamba ke ungahamba lalela ngeke bangulinga inamba ya chief ngwane utak profeta uyakuprofeta nangeliqingo utakunika wemle yebo shayela ke majala thathi ku ke tinzabatabo sikhuluma ke ngabo chief ngwane chief weglama lapha enzaweni nase Purple Tree Herbal Shop ke uyavela ke ku WhatsApp nakubo TikTok insizwa lekhona ke ukuhlolela ngisho ngeliqingo uthi kubo bonke ke labamtayela labasebenzisa ke emakhombo akhe nyanza leyo kunayo inyanga lesethulu ke kune special lapha Purple Tree Herbal Shop sawo wonke ke emakhombo ke labasebenzisa ke ikhombo yavula dlozi ukuthi hey ndayithola ke nga50% yendane ke nayo ikhombo nayo iwasha ke lidloti lakho ke ivule inhlanhla isiza ke laba bazalwa bembethe kanti futhi iphinza yento njani iwashe lidloti lakho ukuthi likhona ke ukuthi lifike ke emaphupheni ikhanyisa ke emaphupho ikhona ke ne-unblock khombo ke lapha ikhombo ke lele lebuyisa ke sithandwa sakho lesadla phansi ngosami singasakufuni sibuya ke nge-high speed ke nawusebenzisa nayo ikhombo nayo ke utayithola ke nga50% kunanayo futhi ikhombo ke yerika enyanza leyo nayi lesetshenziswa ke ngibosese kakhulu ke ekubambeni nanga lamadvoto okuphapha ya ikhombo ke lekhona ke ukuthi ikusidi like ikwakhele ekhaya ikwakhele emshado ikwakhele emuti iyatholakala ke nayo lapha ke nga50% kunanayo ikhombo yana igenge legembu lakho ledlala emshayino ke idlala emakhadi idlala emadayizi idlala bobhetha ke ibheje mahashi kushiwa ke ilucky pocket nayo ikhombo ke lesita ke bonke lababheje akho ke ukuthi bawine kanayo futhi iyatholakala inyanza leyo ke lapha nga50% kuneli phondo futhi lemali lelinemakhuba ngaphakathi liphondo nalo ligaba lapha ke ensanyeni nawo uyofuna umsebenzi uya kuma interview noma ngabe ulartist uyogibela stage ugabe nali liphondo batakuhlonipha ke abantu baphinze bakulalele yonke impilo tayikhuluma ke linemandla kakhulu ke nali liphondo liphinze ke lilethe ke inhlanhla yemali sikhona ke isigubhu lesithandwa kakhulu ebazalwane bafundise abantu bemabhizinisi labane ma-truck ngothi yami yanza leyo nathi isigubhu ke ngisho ke lesiqinisa ke umsebenzi wakho siqinise ibhizinisi sende njalo ke ukuthi uba nema-customer angene ke aphuphuma naso ke lesigubhu ke utasithola ke nga50%
ovuke lapha iPurple Tree Herbal Shop uthi Chief Ngwane khuleka ke uyakhuriya noma ngabe nguphi ke South Africa shayela ke nathi inombolo ke ukhona ke ukuthi uthole ke nanga amakhombo ke usitakala Purple Tree Herbal Shop ngiChief Ngwane ngiChief weklama yaza le